ki khubor ka Bate CTV. Lawan Rashapi taka Frank Motors. Visit Frank Motors or call 7045207973. MIT University of Meghalaya. Our admissions are now open for the academic year 2024-25. Explore our best courses, experience global collaborations. Apply today. Ka Grace Institution Bangalore ka College Puli Nursing ka babhatam na kabanta ki khna ka Meghalaya kala play ya ka admission minta. Hadirin kijing syarem kuput ukurtong yamon lang jong Regional Democratic Alliance ya kabala kersan dari United Democratic Party pat ke Hill State People's Democratic Party hakani ke election MP u Presiden ke UDP ba Ahmed Baling do ulpan pau bakili wajing tim na kipat ba ki baju tap shu UDP ba balai ki claim tap shu hakani ke election MP habai karam gila pathai kubur hapo ka office rekam jong UDP u ba Ahmed Baling do ulong bagi kipat ban nadu ka por sarkar MDA1 ki ai ke jing kersan ya ka parti da ka baganti ke jing don ki MLA na ka hendrungut syaka khar arngut henry kan san hapo sisnem ki phaidien no Susu ba Ahmed ba ula pentip bagi don kinong kersan haba keli ba balai kim tap show ya ka parti kila pen pa ya ka election MP amdon nong wan khan kumta ki let no shak wei par ka parti kani ka wei ke ba bu ka jingkeli ke ba krawa jingkeli ke ba he ba ka jingkeli ka long balai bagi tu ki bala kersan ka ML election mdai bangi take it for granted mdai bangi susim suk ba ke jedi am ong kata mo kemudian nggak masuk haftar sistem menurut kau. Mereka ke pengakuan penpau ni kalau ba hak arjar kat prah do arjar arpula. Ngak perkat nak kalian jangan abad nilai kerennya kini apa ke parti. Ba ni layar trader kat bar ke NPP, bar ke BJP, bar ke HSPDP, bar ke PDF, bar ke bagi independen. Bar ni. Na kanreu seat ke bangi yo arjar kat prah. Haka arjar arpulai ngiyo kat arsit ngirem tangkat tu kan ni mga oni pi menne dalangin dari bayi tristom susu la se dan ni dekwi wiki daw haki tu ki konsusi ngirem tang kenya kan soi nginjin dala yo adu kuma arpo ka kendai arpo puisi ten rei ngi baki breu ki honi ya ka jing trai jongi hapo ke MDA1 te ki ai yang ni nakan rusit saka kat arsit haka arjar arpulai Tiada juga arpulai ada ngila persang bagi bagi pai ba kira kuat kira anut yang jadi parti ba inyalam ya kesorkal ngila persang benda kata Andre kinombar kimla ban poi hadian ketua pada nakalian chief minister ulawan ban kerpat ini nakalian dungi kum ke parti bad hadian bangin semua ban join dekat ba ke parti dan mau ombah ke baladap ngilai te dekat to sing ini te dekat kan sebenarnya ting kejing kongo jongi bani join ya ka sorkar ru hakat kopor kamde bangi lalot ban ong bani ben sujon sorkar marla kamde kata tindakan mau hadin RC kar saudar kejing kan jong chief minister bangi mde bangi lek bangi ban tundru ado tata tingi burom ya kata kejing khot ke jong chief minister bal halor kejing khot jong u bal halor bangi burom ya kata ni se shong kum ka parti kum ki MLA ki bala elong elected bar kum ki party leaders su But abang ila tuan ru na ki party leaders bagi supporter ki badan ki konstitusi baru ki ai ke jing mut joki bangi David George ko soka kaba mut baki pai ba ki hun ya ke jing trekam jongi ha ka tu ka tem no arja ka parado ar pulai te da kata ka norim ni join ka soka te ke jing kali kalong ba tanga po sistem arja ar pusau ka kam ka wa ki MLA ro ki pala ban prelut ro ka pat pa sistem timo abi lai sinem lakum kumu kisalang pau ki kam lai sau san baru ka jurong kumta ha ka nunggu ka tem jong ka nunggu ka assembly ha ka baki elected member kinla ban pau kam kumta tetang sistem nakal yang ki ba pada ki bala bot yang ni ha ka ML election arpulai au arpu sau pada ki kam kesan su ini mo cuma ka example nakal yang jonga apa mairang hak kendai hajar ki ai buat yang ML election kadba akan ka MP election beri ki ai sepra hajar te kadwe hajar ki buat kila late ban kersano ya ko ke parti te ka jingkili kalong mentah ka e kedah balai e kedah te ka e bangi la sim ya karai ko musu tu ne pi kendia kalong ba na kalen jungi ki elected member nengkong kita baar kan long gitu ki konstitusi ko ki bangi la rem ka ML election ru
ke bangiram mentaru ngina rai bangin let saki ba ban persang ban wat ban keli yaki try nong thabot balai bagi kim kusansum ya ka MLA ya ka MP election hagan ni ka election ke berang sudah senang bangin sung tu umno menteka madan ke baong isu aida batai lengkap ba NPP batai lengkap ba BJP batai lengkap ba MDA te haka tem arja kat prado arja pula ni tre lengkap bar kijo mentaru bar kijo te kumno kata kajingnya per ngamla bar sung tu tengaru ngan lej ki ba ngasa persang man keli lagi te kai ker kom te kam nyangi kim ki MLA lu no tendai kat tu kat ni ngal yo la di ban kendo ki ba kajing cuba jongki kilo am tang kani MP election nama mdon bawan ya keren nyangi mdon bawan ya wer ni te ni lej akali sano ya ka koi parti te ndai ke MDC election bak MLA election te ngin kesan be ya ka parti UDP kata kalau ka message ngamo 100% ni kita tendang ngalaban on nyopo berapa persen baru bor ka tulong ta but man ki MP election kalau kumta nganong iyo pay baro nganong ong hireng nganong gumno kadai ka kamam dungi bagi nang pansay banon ay kubos ki pay ba ka ibon kam ndre ni donong ha ki bon kiliang haba bon ki rizna parti apo kastin ka kabu ki yo ki nisna parti takalong ka basay pi bangin ki candidate kani kadai kawai ki bon kam ba bangin pe kay ka jinglong jong brio ko pijit candidate hakapor bampat long nong mikmat 4 sajit boleh ulang dok ngoi ndala sajit ndalawan ndalalong nong mikmat ulak kelak karong karup nano sadap kani kadi kawai kajing ngatai pila yo isi bon nong mikmat kila muta la ka jong karup kom mo kajing long joki tengi don kam ban kam tai sani hadu kata-kata ban bersang ban jet hoit nyaban jet nong mikmat ni haban jet so yaki candidate mo yaki ketong jungi nak benta kadang election ya kan election ke balajar ni la persang ni benjit yaki bahatam ki candidate kata kadau nak riusit ngayo kat RC mo tendai nim semna yo lat pada ban job kiwi konstitusi wat ni la persang benjit ma ki bon kiwi konstitusi ni ni ram tang kerja kan so teng dia so i lagi job ham kan ni le ngatai mat sakar po apoi sit ni poihi nakadeng jong ni kum ke UDP kini kan election pada ni ju ekran yang kini berbor ha ka badai bat MDC namar dala job kia nakawai ke parti kiri cikui parti nakawai parti namar mdon an ke ban khang ya ke jingken tiap seng jong no MDC ula ban lej marwai lu dak bani armor lu kamdan problem yo tenrei ha ka de amendment ya ka sik schedule ke pemerintah ka close ka don hang tu clear ba umla su ya ka ban lengkang din kepel ka bamon ka ju kumba ka long na ka bantak MLA don kam ya ka 2/3 mo na ka lai benta ban don ya ka number na ka total number jong kitu ki MLA ki badon hakatu ko parti lada pimyo ka tu pimla ban join ka ju kan long ru ya ki MDC election ni scam ka tu ka amendment ya ka section dulu dalam government of India ka pas ka turu ni scam ka tu kan long tambah ha ka tu ka amendment ni suka ban keren kendiat ba nakaliang jong amendment nakaliang jongi gim hun ndiat akabede bat ka tu ka yung sa ai jing to sya ka soka ban pan kan mau bia yaki